Assalamu alaikum. Амансыздар бардактуу мусулман биртугандар, ардактуу Тез Жарыя каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөр, жалпыңыздарга кутмандуу күн каалап, ассаламу алейкум деп биз бүгүнкү ишибизди баштаган турабыз. Жардамаларды баштайбыз, кабыл алабыз. Ардактуу биздин катталуучулар Тез Жарыя каналына YouTube'дан издеп, подписаться кнопкасын басып коюңуздар, ал жактан катталууну бассаңыздар, дайыма биз чыгарган видеолор, жардамалар сиздерге барып турат. Андыктан катталып коюңуздар. Анан сырткары биздин видеолорго, чыгарылыштарга классик комментарий калтырыңыздар. Элдер дагы Кыргызстандын башка булуң бурчундагы мекендештерибиз дагы көрсүн. Бизди колдоп туруңуздар. Биз болсо чыгарылышты баштай берели. Бизде арзан жардамалар бар. Унааларды Портер жана ушундай эле кымбат баалуу бүт бардык унаалар кайсыл түрү болбосун, арзан жардам болобу, бүт бардыгын биз арзан сапаттуу болуп жардама кылып беребиз. Участок жерлерди дагы бизде Кыргызстандын булуң бурчунан жана ошондой эле Өзбекстан, коңшулаш Тажикстан жана Орусияда жүргөн мекендештерибиз дагы көрөт. Бул жагы Европа тараптагылар дагы көрөт. Андыктан биздин каналды дагы да болсо күчөтүп, колдоп, сиздер класстап жибериңиздер. Биз болсо баштай берели. Chevrolet Lasetti'den баштайлы. Ачка ушул болсун, ардактуу көрүүчүлөр. Чыгарылган жылы 2007 экен. Расход 9 литр экен. Телефон номерлери бул жерде жазылып турат. Абалы жакшы дейт. Бир серия айландырып көргөзүп коеюн сиздерге. Ичинде олтурган учур. Азыр сиздерге баасын сурап берейин. Артындагы айнек көтөргүчтөрү простой, алдыңкы айнек көтөргүчтөр болсо электро пакет, коробка механика. Ассаламу алейкум. Амансызбы ага? Ага, баасын канча дедиңиз? 400 миң. 400 миң. Боло турганы канча болот ага? Мотору кандай? 1.4 объем. 1.4 объем. Жок, абалы. Абалы жакшы. Өзүңүз мингенсиз. Канча вакыт миндиңиз? 2-3 ай минген. 2-3 ай. 300 канчаларга болот ага? 350. 350 миңгеби? 350 миң экен. Chevrolet Lasetti 1.4 объем 350 болот дейт. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Жакшы чалып байланыша бересиздер. Кийинки унааларга өтөлүбүз. Аванта сиздеми? Кандай авантаны көрүп коелу. Ушундай Аванта 2005. Корея. Телефон номерлери турат бул жерде. 460. Простой комплектациясы 575 төгөп калды. Ички салон көргөзөлү. Электропакет. Ичи бозгуч. Сугарыдан экен материал. Коробка механика. Акчасын канча дедиз? 400. 460 камера. Кеми канчага колго тиеши? Колго тиеши 420. 420 дейт. Колго тиеши көрдүңүздөр. Ушундай Аванта. Жакшы чалып байланыша бересиздер. Абалы сом экен. 420 миңге берет экен. Коробка механика. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр. Corolla. Toyota Corolla'ны да көрүп коелу бул жактан. Кыргыз номеринде. 2003 экен жылы. Аркылыктарын бир сере көргөзүп коеюн. Ага, ассаламу алейкум. Амансызбы? Акчасын канча дедиңиз? Акчасын канча дедиңиз? 500 миң. Коробка механика экен, 500 миң дейт. Документтери таза, абалы. Моторун абалы. Канча вакыт миндиңиз ага? 1 жыл миндиңизби? Жакшы элеби? Нормально. Канча баасын канча кылып бересиз? Кандай келишимди кылып айтып коюңуз. Мен келишиммен 450 чыкты баа. 450. Келдиби? Ооба, келдим. Клиент. Ал эртең клиент деп койшот го. А келет да? Буюрса. Оны телефонуна ташап кетти. 450 сураса бересизби? Жок, ооба. 10 кошсо. 15 миң базарга карай. Чүйүк тага. Ийгилик. Калыстарды көрүп кетеличи. Калыс канча болот бир жигитте? Калыс канча болот? 450. Kimdiki? Senin gücün mümkün. 450 mi? Karançı.
электропакет. Коробка механика, Автомат. алды артында электропакет көтөргүчтөр менен. Көрүүчүлөр, андары. Мотор нап алган да, жиктин эле. Коробка автомат экен. Зор экен. Канча убакыт миниңер? Канча убакыт миниңер? Majibet eкен. 1.4 pü? 1.5 eкен. 1.5 pü? Жасалган эмес мотора? Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай. Эгерде ала турган болсоңуздар, басетиге талашка кызыккандар болсо, дал ушул биздин чыгарылыштарды көрүп туруңуздар. Ийгилик. Азыркы сиздерге басетini дагы сунуштайм. Алыңыздар, байланышыңыздар. Гетиздерди көрүп кетели бул жактан. Hyundai Getis 400'ün üstü болуп аткан өткөндө. 2-3 жума. Азыр канча болуп калды экен көрөлүчү. Кызыл цветте Getis көрөбүз 2010 экен жыл. 430 миң. Күндө сиздерге дагы чакырышып кичине көргөзүм бейт ала. Күн аябагандай чыгандыктан көпчүлүк телефондар, процессорлор таштап жиберет, ардактуу көрүүчүлөр. Ага акчасы болушулбу же кемип бересизби? Кемит берем. Канча кемип бересиз? Эмиштешебиз. Мотор нап алганда Жакшы. Баары жакшы. сүйлөшүңүздөр жакса. Мен iPhone болобу, Samsung Ultra болобу. Күндө аябагандай ысып жаткан учур. $370 экен. Ушундай Getis бул да. Серый цветте, наркы кызыл цветте. Getis'lerden ekөөчүн сурадык баасын. Элестердин баасын биле койбойлу. Бул жактан санаталардын, копияттардын азыр бир баасын сурайбыз. Жогорку катарга өтөлү. Мерстердин ээлери жок экен, баасын жазып атыптыр. Серви канча болот атыптыр? Акчасы канча болду дагы? 450 миң дейт. 98 экен жылы. Алмашуу жолдору жокпу? 703 номери менен краз номер. Жазды көрөлү. Bir üç yapıyorum. Aga akçası kança oldu жаздын ага? Сурашты ага? Канчага сурашты ага? Канча кылып бересиз болушу? 580 болуш. 580 экен. Жаздын баасы. Зүгүллер ан аркы кире бериш тарапта. Орусуналар, а? Но баратадан кире бериш иште. Кирбей турула наркы оң жакка кирип кетесиз. Копиятты көргөн жигит элүү. Ак тулпар. Баасын жазган эмес окшойт да. Газ экен. Ушусуда тартып кое берели. Километр жүргөн чакырымы 134 миң экен, аз экен. Корея дейт. Не такси дейт. Таксиде жүргөн эмес экен. Договор сүйлөшөбүз дейт акчасын. Газ экен. Объем 2. Kia Копият. Кабис. Таксиде жүргөн эмес экен. Баасын сүйлөшөбүз дептир. 134 миң пробег экен. Ак түсті. Чалып байланышып көрүңүздөр, номерлерин калтырып койдук бул жактан. Chevrolet Spark канча болот? Жактан карайбыз. Арт жактары таза, болгон жерлери жок экен. Ошону жакшы. Жигиттерден сурап коелу. Ассалам алейкум. Амансыздарбы? Канча болот тур акчасы? 7200. 7200. Акчасы $7200 экен. Ардактуу көрүүчүлөр, Америка акчасына, акча доллары. Канча деди Спаркты?
Esip qo'yaptir, o'qishimiz bayda qo'yli. Morninglar bor ekan, ақшасын жазып qo'yibdi. Nimaga ақшасын жазып qo'ymishlar voy kelar. Ақшасы qancha ekan voyga? 750? Aha. 750 ekan. Lexus S300. Qatar bozorda qarayық шынтып. Unalarning басын біле жазыр. Mercedes басын біледі Mercedes. 270 мың дейді. 89 екен жылы. Дизель. Ақшасы қанша болды болшы? Болсын сөз. Жүріп бересіңдер ме айтқан сомасынан? Toyota Aveo деген. Мынаны көрдіңіздер біле? Осы 2008 жыл. 1.2 объемда. Ақшасы қанша болды ва? 450 мың дейді. Коробка механика. Бензинмен жүреді, электропакет. Ішкі салондарын көріп қойыңыздар. Мынау Жаздың басын біліп қойлық, қанда жаз. Жаз қанша екен аға? Ақшасы? 600 мың дейді. Қатсатты көргізіп қойып ана жақта. Мына арзасы. 400 дейді. Көрдіңіздер, кем бар екен, сөйлесесіздер. Қайсы? Мына. Сізден бе? Срочно сатылады. Қаншаға бекер бе? Аға, сізді арзан деп қойдыңыз да, шыға менен бекер бе деп қойдым да сөзге. Тамашағым. 2004 екен жылы. Объем 2, телефон номерлері тұрады. 800 мың деп аға? Айтыңыз, чөчітпа айтыңызшы қанша? Жақындаштырып айтың әм, көрішілерді ағалыстап айтырсын. 750 деп атабыз. 750 тұтас бе? Панорама жоқ, Bu bir variantta. Екі. Сервен екісі 750 дуаттыр ағабыз. Көріңіздер. Екісін іздегендер. Қарайыз азыр серверлар. Ақ түсті екен. Жақса байланышыңыздар. Номерлерді қалтырып қойдық. Игілік аға. Бұл жақтан мыналарды да қарайыз. Сервер. Ақшасы қанша екен байке? 380 екен қазірде. 98 екен же. Эстимасыдан мı байке? Эстиман бағасы жазылып бak. 96 екен же. Ford деген мұны алма. 2002. Ақшасы қанша екен байке? 230 мың екен. Toyota Corolla. Қаранан. 550 мың. 2005 жылғы. Hyundai Santa Fe екен. Elantra екен. Elantra. Gaz менен жүреді екен. Телефон номерлері бұл жерде тұрады. Бензин дағы бар екен. Телефон номерлерін қалтырып қойдық. Қазір басын сұрап берейін. Басы қаншаға? 250 туаттыр. Автомат коробка. Алмашы жолдары жоқ па? Неге? Ат, жылқы, ешек, бешек. Бұл өретіген ағамызға. Алмашы жолдары бүт барлық нәрсе қаралтыр. Kia Rio. Болуш керек. 2015. Kia Rio мынау? Ақшасы қаншаға? 250 таксиде жүрген бе? Накей, салындарын көргізіп қойылып. Қолға тейіші қанша олға таға? Болушын қанша дедіңіз? 550. Алмашы жолдары жоқ. Қандай ма?
Білем, нелерге алмашат сіз өзіңіз? Мен бая Ford dedim öyle. Universal'da var o. Çoğundan mı? Uzun Ford dedim. Ha. 4 orunda öyle. Aha. Ағасы çoğunluğuna da bayağı Ford'торға алмашан дейді. Егерде қалаушылар болса, Kia Rio алмашқанға даяр болсаңыздар, байланышыңыздар. Чалып жақса сөйлесіңіздер. Ол жерден номерін қалдырып қойыңыз. Механика екен ескертіп қойдың. Мерсіде көріп қойлы. 96 екен жыл. Ақшасы қанша болады? Номерлері татып болсаң өлі. Номерге байланыс көресіздер. 250 дуаттыр. Дағы бір Ford 2005. Ақшасы қанша болды ға? 150 дейік. Это Corolla Хританда. 280 мың дейді. Телефон номерлері тұрады. 97 жылдық. Ардақты көрушілер, біз болса жоғары қарай нарқа өтіп кетелі. Сіздерге жақсы ұналар шығарылыш қылауыз.